no what it when so no sorry no proper. Oh yes, I will go on some be a boy panai. Oh no was a boy ni prepare. No sorry no dimdikana wasn't come at all. Minia sembia the mo be our hand. Ye me one man is Jesus ever. Said don't frow na. And who bob and why and I couldn't tabana who go. And no one some them no babekan. Said don't frow ne and now. Crying. Oh, wouldn't it don't be so quana no boom, queer say wabuntu, was sorry. Who see a mirror, my son was what did you say? I was another nail last. Yes. So don't frow now. I who bob and away and so 3 SOG what? Never trouble for the to bed to know sebo, a more day back and also so I who bob and away me busa question. Now what you meet it wa me cotton cotia es will be the anas aremiao anas yes or a journalist a very good journalist of Africa in fact as a mobekaya Obama bedroom Ghana or money speech anas din betwam koi nam say for afraid last minute afraid enya obi oye faithful Ghana after you know, Bia, one no to me die, Ticadiacious, or the Nadia tour. No, you bolo, no co investigate will be. Oh, and you're ready. Was it? After you know, Bill ha, a coming in nature justice. So about sorry, Gina Magana mine. Oh, okay. A radia was it. And a did moi. She, Anas near my way, media to 2 and Yanko Pondi or Babayahu. Men found the light, it is that you are found the light, no. My miss so much nasia check it. So when you put us and you bow me, I would not to send me no sass or so men kunumba. I am man coco, yan tata to neighbor command and cabacco. Ultimate nase, set the cameras. A investigation. A woo coco more some dear. And you order for name person catch us there. Ye careful our life. Yes. Be who ye be out to be fancy already. My man can't throw me near. So when you put us an it is a menu, ya wona to the day, Cramoniba, your friend Anas, Aramia Anas, and me cosco cosia dear. And set the cameras, the conco for cookum. Echo cocho mu secret, and Yama Wamoya dear. And your number some catch us a Christo ni. Oni pa oba wo hwe yo na wonu kwa wani yetenten yape waka me se so ati ase we hia na wo ye yade osie e lafia lo uka oza waka bia cha uka brofo anu odi ama uka chi anu odi ama me ne wo mienu o ni party say ye watena se ma obi aye na dwuma for so many years. What you made na this year, a boy ran a jubble. I investigation. I will dream Nicatasse. And near my secret things are coming on me in Riante. What you made about to public, dear. And you know, me person me catch a nurse, so say. Me pane chow, Miss Reno. So I now show me 90 manasa, friend, bra. So I also want to teach you how to meet a pa. Yes. Brofono submit to Macambi pa. Nyamia da romanti o metie bi sa Anas timi tena se no investigation ko obi kokoam obi a waboni degree awie ni suku ade lances abeya adwuma utumu se wako adwuma yi interview sakese ye no na nye komo ansa na ye di adwuma ne ye sa brante we suku ani na denim awu Yankopon di amano otumi de tena asase we so esete cameras di we will be kokoa mu dia eni na me pesa me catch us sister ku ya sister ya braya wo so you're very careful in everything that you do. Wawari mu ye careful, wadwuma mu ye careful, umatiti mu ye careful, Christo sum mu ye very vigilant. Adwuma mu ho suku mu ho
You're very careful. And that's the water form no watching nipa. Water form mo. You're not a tintipe. But me person me catch us a papa be wim. One of the wahatasra. One of the cameras ni banakules ni expect you. One of the pansa ni ye. Uda brichira na jubra wada. One of the ufiti kotia na uba. Utirimu ajini nyina unim. Ni di Jesus Christ. One no one some mbeka ne. Uda brichio sisia meti wakasai. Sa ajibi wo mitirimu a onim. Sesia wuto ofia wo hwe me ami hui. Sa ajibi kutawa, he knows. Sege bi da umpa ne so a, he knows everything. Sa wo papa wo yira suma, he knows. Also for sa wo chimpra wo yira chia, he knows everything. Man kan chawa mini. Nti adia boy ni ye no. Me de tutu wo nyame asem. Na me hwa adia pa me de mani to fom. Na me busa me ho se. Onipa oba wo ne te se me. Etimi kosua de. Investigation. Echi will be red-handed. No question. Untumi nyiwa no. Eno sa video no hwa obeye eso ni efra. Now the handkerchief people and yes, now go ni prepare. Because there is nothing else you can say. Yet show physically, spiritually, hey, red-handed, will be a help. Physical. Kasa ukanyina. Onipo. Na apeja face down. Wadu na yache yim no wa so ti wo from te sa kola yasan. Yes. Anas, aremia anas. Me pese me pusa anas se. Wanu nsusu na brabo wo bo wasasi su no de oya ya ne menka se wonya ade o. Dabi. Ni pobofo ntini yi sankofo. Ntini ye wo police for you wo soldiers ye wo judges lawyers. Ntini ye wo soldiers wo hono. Because ye ni sankofo we ya nkobi hye wonu mi o ko se fe no oja watoro ko. Ye wo nkofo bia onyankopon ama wo mu dibie bia wo de wo mu hu atu nipa bi so se de be ya obi tumi nya wo fojere. Wonye woni ubone e wa bonten. Nti wo kai se sankofo yi wo ho a obedu ubone no e careful. Tu nyame na do mo sisi bibia. So what you say? Judge what you konya so judge asem no. Judge kese bi so firi soro ba wono so ba be judge na nche. Aduma bia wo mu bia de wo so cha wo firi soro ba. Na me ti wona me busa me honam so nice. Erade why ade? So ma branti agele. Ayi tumi de keka ne mabom na de. Etimi de chi nipa kromfo. Nipa wode na no di tro. Nipa waye omambofo. Sikadicious people. Wamu bi agele ye de chi no dia. Eni erade. Eni esa no to me firi mi nkola bre mu nyina be si sabre. Sade me yi nyina wo hundala. Enti wo wote soro no de minianu you. Minianu yi. Na mi busa me ho nas. Whatever you're doing is good. But mi busa also woni wonyamenta mete say. Se Jesus so ba. Ne cameras no so so obeyi no movie a. Mi busa o ubetumi ahra dan. Nti sa wo se wo chinkofo dia. Eni make sure sa wo so woni wonyamenta me kronkron. Judge a wuti koto wudi asem me person kam kiro se. So wudi asem timi do puma ne bo pine. Emo bi 10 years, 15 years. Etimi ma obi life imprisonment dia. Judge me person me so mi busa se. Wo so woni wonyamentam etesai. Order for Jesus is coming back again. Very soon, sooner than you think. Die ye nyina baba wie ye enche. Unimu dia wo certificate kuta wo adwuma wo ye how good you are anas ebeba wie ye nche wonyame wo ma mfie dioso abro so kra ye diotwe kukukuku wo ye nyina wo mre kakra bi onyame ahyecha ma enche de wo ye nyina wo degree nyina wadwene wo bitumi nyusu meka kiro wo ba na de wona se pane kra nweke de onyame ya ma no ye different from wo ba wo beba
na mibusa o se waye ma won kremosum na sabremu go chiriwia na ya ka kire wo say Jesus Christ is the way, the truth and the life. Na wo tin kremosum na wo sankuta cameras checking go for security no me pese me ka kire wo say so one running for your life Anas. I'm telling you, my brother. So when you name free kremosum no one you name to Christ Jesus. No one could put a one sa. No one for Jesus Christ now within the crab to home on credit will pay price. Cosian teaching me sure so pay price amount. No could this and some no coaching me sure. So no crowd to home cosian techia. Nkadia koso nkebeka say you deserve it. But me come say you cosian techi and Kennedy Japan. He talks. The man talks like nobody's business. Yes. But Kennedy Japan, I'm asking you one question. The way you talk, we know. So what the buy na memo anka obeda na odiboye nim akoma e dia ma Christ. Nyansa wonyame dia ma no. So one apply no wonyame mu na Kennedy Japan wo de usika nyina na wo kasa tenteni. Any intellectual nyansa ikutawi. Eden na mo sa ntimi amfa nda na obonifo akoma. Ama Christ na wo ne ha ukose. Me come kire wo. He, usika na wo ni nyina. Mansions a wasisi a wodi jo hu me na. Ede bia ka kire nipa wo TV so sa wa bobra no. Me come kire wo say Kristo ni abrabo no Kennedy Japan wo mo bra wo mo bo say ta wusie. Me come kire wo. Sa abrabo ya wo ba mu iso wo ma Jesus kwan. Ama na nsha wo nchene a. Wo be yete se talapia mo na yetutu fom de ahya wo be pro. Wo hu mamfa so. Ba sa wo ma Jesus kwan no wo hye wo nchene a. Wo be yete se ko bie de wo be hye fom afe. Abo bie ntumi ni. Me ka me kire wo. Me tirechire na me hye de mo ye mo ni abre na mo support wo man kitwa Ghana. Na mo dai mo pem. Esa mo de mo life. The man talks was me de my life beto am Ghana. I will put my life online. Wa bra Ghana ntimi ntwe wudi won kwan. He said it. Was say I will put my life online. Yes. Ewu be obi abewu. But abeya ma woni pada sanisa obewu onyankopon. So what you say? Was so nipa wowu na yensie no Kristo mu a opoba kura so won faso chen. Die mu ye nyina mu pre Ghana fo je mo ye no. So wu chashe na eno ano no it's over. Game is over. So wu chashe ne Anas. If you die today, obi maka wa mananum ho. See in favor because of say what's the cameras are bad guys. No. No. Dia wo be ye no asasi so no. Sa wo betena se ma Jesus Christ ya. Eno asam no no koka. Dia wo ye ne ye je wo ye na. Wo dia dia hye wanim na so mo bia hu no. Eno dia nka hye wo je no asasi we ya so. Wo si fie so e ka ya. Sika bia ye de ma wo bia e ka ya. So wo church na wo famu ba kokra nko. Bari nga ya maka. Anyas. Me come kire wo. I'm talking to you as a sister. Yawu atum kremum. Yetimi de wako school. Ama wa ye smart. Etima be kukura djuma we dia swade a. Ene na me ka che wo smart ye ne nyanwie peye. If you skip Jesus Christ, no matter what you did for Ghanaians, 1 year hwiebe afe. Hwiebe afe Anas ni ebe kayo. The rest are bogus, you refuse. Their akano who could face judgment. Oh, Jesus Christ, I know you run ready. Who could face you in a name? Like I said last time, and you Muhammad and Nabi Buate. Ntichiriana Muguso Moya no Munti Jaino. Forget it. Anas, Obinima Obiche, Uniminansa Obuku may different. But me do Yankopon Yansan be can be a trone. Kajiko, me do Yankopon some Ebekasa
china Samari 16 jine. Whatever you're doing now, Limam for, Hajia for, and Kremo for, Ghana for, and to do a chinina, and do as I see we are so. One cast out him fear to do with the Miasama. Minimum fear, what dear? Ebikura cow only 2 years. Ebikura cow only 6 months. Think about that. The Oyan assassin so the Ayamura. Was this will be woo? Me and see the Christo more pomba. A so on for swatching. See and see who say Christo near Anas. Or pomba so on for swatching. Kennedy or in Japan. So who ne? Tina TV so can say every secret bring it out. Kasakatsen go for so bobra. Who a businessman? Who sika? Who a nearma? Who a die? Who a Japadia? Who a mababy or baby and the one fabia to me the Nitiko can form. Me catch our not the faton chain and you bogus. So just now. Kennedy Japan and now. Me busao. The old TV no so yen and some who can't see him. And no na ko gina temu dwanum amanan 6 feet under esumunum ho na ko kasa ma wana mi busa wasam eya na me hwega na fo mpanifo ni bi na ibi no ye intellectuals intelligent wo mo betena se di book kasa na me hwe so mo gya wonyankopon ho a na wo mo ye me mobo yes na wo mo ye me mobo na me tena se ho se na nkofo wo mo so mo ye omunim nyansa pa na so omunim nyansa pa dia eni nyansa bo akwa ba ko pe no mu kote do dia no mu nyansa no mu kofa firi hen. Where did they get that from? Na me busa me ho hebra ye wo mu yesum. No matter what you did for Ghana, so uja Yesu Kristo mu na wu na opoba ni so won faso chel. Na make no matter how smart you are, you will be a bow or so on or you're smarter than you are. On the bow, what it in the tear, then you know. And I was shame fear will be do as I see so or no quantity will be in him. And tis a bit so no could I won't fear will be do as I see so. Date you be flash as I so. No could send me panel. No, it's not to say. Oh, Cassa. Oh, ye bibi. Who do nim dear boy, my Ghana, me ajo ye. Now kote Jesus Christ. Na metimi hu se we aimless. Yes. So we bibi ma my Ghana. Em ye je ye. Na wo jai Jesus Christ to ho. Wa bra. Unimu birthday. Ba wo date of death. Unimu dia. Na me kan obi anadwene mo ha. Onem. Yes. Ana se investigation wo wi ase nyina. When you great journalists, you move on the deal with your mamma in so. One taking for security metal. Near ye will go to Christ away a mob book. Where you mob book Nippon Brunibian channel. What shall be what in content and near flower la sola la. What book me the want to do and they say so. No, if it's one no ga. Woko ahim fonim koje lete no watumi akwa persecute nkofo akotwitwa nkofo akokum nipa akokontokwa ni eje ni yeye sanu onye obi a o wo hia Jesus no hu se misimi ye ba ma na se ba ma bi so ho so atiase Yesu Kristo hia no wo ye small boy. One in a bomb, one of them would dinner chick, ni soldiers in you. So I saw your small boy. No fish would him answer. No fish would him be a son of one come. Kennedy Japan, Mrs. I will put Jesus, I won't come home. What more bo? Me come at your hair. When the party and you become. You become me come at your. I can't crave no Namia John Quefflu some because I would not do be do as I see so well ready to. Yegu na umana wa wo mumedi bako kure ni wa wo de beko ufie no bako kure ni wa de beko emu kura yensio me se ebusiopani be gina wono ma chetam
aka cho say ye kan ho fa ho nkom na ne menum sika sa me ka me kire wo wo be ye mobo na 6 feet under ho na wo be hu mistake e ho na wo be hu say say ma bregu e ho na nka wo be pese nka mochi ma 1 minute na betra TV no so baby a wo tena ya wo kasa wo ye smart wo bobra pa unim di unim nyansa unim every secret wo betume lay obi down on to me kasa ka wo be pesa mochi ma 1 minute na sanda fa betra TV no so ka kire wo bi sa won sakra na adwen no so ahini na bai but now it's too late and then you say yo Satan tawachi den wo ma mo piafo ba me capture say Satan of another enchakwa o sauti pa ya no ma yefunu yade empempenso company fo modroi any sika monya no ka wo se mo tend mo life e de ma Jesus but mo tena se mo stupid so low am wiase nyame afra money yes most people so low. I'm a real me a framoni, I'm a monk kind of bofo. Who to me cast out of life? I bet to lie. I'm a chilima. But you forget about Christ. Was this will be only in sin Christ or Pomba? Nesu on fast watching. Now me catch us we have one judge. Encha wobetlana konyam bio Bible no come Matthew 25. Bio Bible no come Matthew 25 verse 31. It tells some no or say Jesus will judge the world when the Son of Man comes in his glory and all his angels are with him. He will sit on his glorious throne. The people of every nation will be gathered in front of him. He will separate them as a shepherd separate the sheep from the goats. I mean, Matthew 24. When I'm new jam. Verse 31. Was in a onipa ba no beba. Was in a onipa ba no beba neni monyamu. Na nabofo nyina kan ho. Obetna neni monyam ahinwa so. Na obeboaboa amanaman nyina ano nanim. Na obe pai won womu sede odwanhwefo pai enwantene ne emrekire mu no obe pai nipa mu sede ayi shepherd e pai enwantene efri emrekire hu no osu nipa ba no be pin nanim onyam mu obetene na hinwa no so ewiase nyina America be POB London be POB Australia be POB Jamaica ebe POB South Africa Ghana ebe POB Congo Zaire ebe POB Mali for be POB ewiase all nations ye be gathered on anim no obe paibu said you janjefo wo separate mreche wo separate mreche free wantini mu no no do mo gina obi bonni betena na dwam na hiwa so abebu aten man kan kire wa mini na sa wotena se na sa papa wi eba be gina dwa na wiase nyina be pie nanimu a me kam kire wo se wonia no yi me kam kire wo judge ba ko pe wo betena na dwam enya fe no wo be fa buko abe chocho case number 1 wo woni nyina wo sa anas so nkofo bi video so and na me pese me catch ne sa temu dwanum you be trying to say clear free die the word from day you're born anas God will show you all these things
Jesus Christ will show you. He will show you how powerful he is. From the day you were born, he will show you everything. And your physical go what muso no wakuma mbia wo dwene nyina. Obesa ne secretary gu anim. Sa wo bo wani prepare na aye se TV no hu ni ya obezoom. On ne kuta great screen TV. Obi ani bi. Odu be gina ma kire ba bia wo gina. Eni ti se me ka kire wo se. Dwane firi nkramum ne beto Jesus Christ ya. Me nidi watemo. Nyesa nas aremia. Adwuma wo nyina be ye kwa. Wo be ye mobo. Da wo be wo se tabeka sakwaba. Do you have a camera? Why you ready so baba investigation Satan? Ewa ha. Amochi asamando ha. And your fa cameras ne baba na yi ne kotre wiase fo ne ade. Adano nya wanu ye adano na obehu bread food. So ultimate wiase magana risk your life. And the investigation see who will be a dapa. Obi dream ne kata se shene ne mafunu ne mabone ne kura no. Ne mona to ne nsem funa odie. Akokuam Ghana fo nyina mere ne nkwasese mo odie. Ede beto abonten no. Me pese wo see somebody also. Wona de what so wo hwe pampa mu from ha. Oni kuta nipa agire ne nakoma. Ono so he's watching you. Nti saudi wo no. So one na ne wakoma amma Jesus Christ ya. Wono na wiase nyina. Eba be gina na nim no obuo maten. Sana mpesa mekam kire wo. Nti se me hwe se wodi Muhammad achi. Na wo ye kremoni. Na konchiri nyina wo ye bie. Na wonim Jesus. Na wo for journalism adwuma kasiese ato ho so. Na ho ye mmobo. Na wo kasa wo ye smart. Na nkofo je wo ye. Na da wo be wo. Ye siu Kristo mu a. Anas aremia. Na me ye hwehwe me ma. Na my heart is pounding for you. I'm telling you. Hey, the wo ye magana for ne ya no mukaye. Na kamena wa kamaye nitifo na maspende ma ho oden. Na mayama Ewurade. Na mayama Jesus Christ. Na mayina Ewurade mu na odon kokon ta machi. Na watime de adi maginam. But Debbie, you're doing it for the world. If you are sing comfort, wa bre nipa woni na wo bedi wasasi so no. Wa pono. Eya me ya. Nti na mo betre TV no so na mo kasa mu ni nyansa. Ya na me bom ani prepre o. Me say no. Me nko a me nyini. Me nko a me fi se mo ni nyansa o. Me ka me kire wo because nyansa woni Christ Jesus. So be kasa woni nyansa woni watemo. Nyansa ni Jesus Christ. Jesus in wapun nti nyansa no ko fa free. Eye school Satan na dia ma wo be jinso enche. Enti se Canada Japan e betre TV so no cause you very smart when him every secret na be just wapo Jesus ya woni munyansa ba ko sei abono se dia jonso abo akoko because nyansa ni Jesus Christ. So when Christ Jesus no kutabu ku munyansa eso fa so wonum e wie se ha ya enko baby entra boda 6 feet under boda ho entra da nti se mo bie TV station no niema mo airtime na mutumi kasa dudwom mutumi kasa me wiase temunka monye sa privilege we na kamo be bue mo no aka Jesus ho asem na beta na de boyefo ba kwa mama Christ na monye sa privilege no na mo kotra TV no so na mo kokasa muni munyansa wa brama po Christ ya na mo hoye mo bo na mi suma mo. Yes. The woman sikato aduane adi no. Ajo yo no. O risk your life. Ama sani pa. Na de won kokuta no a. Wono no date da so. Wonim da wo be wo. Wono de won risk your life man no. So what kind of smart are you guys talking about? What kind of nyansa are you guys talking about? Someone in pa no. Nyansa de hibia.
Yes. The bay and Yama Canada Japan privilege. TV so on kasa. No abo Yesu Christo din Buddha. E di ne ho adanse. Aka kire wo de boye fo se Christo mu ode. Ana wan de waka ne kasa nyina wie no wie a. Osodofo. Memfiri hankwa wabra me introduce Christ ma wo. Onipa da sani sa wotena sase so no anya Yesu a wabragu. Eni nti misra wo a wo hwe me bia. So woni mu Yesu a ene ya me kamfo na ma. When was the last time no nya privilege otimi bie na no yi? Yesu sa wedded. But otimi ka kire Ghana for say he will put his life on the line to risk his life for Ghanaians. Because of obi dream ne kesta se ne kro no awodi enti. But wo mi na no nka say obe risking the life amodi boye ne akoma dane akọ Christ nchen. Answer me out. Whatever you're doing is good. Show us what this guy saw. You can even show your face. A trace said you man are dangerous. But me catch her say you may want them no be unkum no wa unyamini wo case. What risk your life for the ame we are sekwa? Samenoa nka will be very smart. Nka me risk my life wo unyamimu na mi wa me nyadan kwa ma mekra. So what you say? Na mi wuna me nyadan kwa ma mekra. Edini di obeji. Everybody will talk about you. Yes, Anas, you did a great job. You get the bad boys. Now you reveal every secret. Now we know who the bad guys, who they are. Songo beshiwi abetna TV so akasika die emu desika wo ye dedeni nyina songo wo po Christ nti wo bobo. Me come chiro. Footballers, dia mu ye nyina mu di bochi. Mo de mo nshade o me pesa mo de money to from the moyade. Football mu di echire. Mo nhwe mmere bi etwam. Nipa wo stadium memma wo nyankopon. Se Jesus Christ ni wa memma na wo. Anka mu yi unyamiti. Jesus Christ. So what you say? O shamo se mo na mu yetire. Na ka memma be gine mu no. E memma rescue wo life kotna stadium. E wi abansabwe ni bi chi wi ni betashe. E wi dot. Tina odi wo makoma ni wo mokra. Support kotoko ne has. Black Star. Ako wo. Mi busa me ho say. Samranti wu bebebe no. Se Jesus Christ e pie na ni mu nyam a e de no mo koka kire no. Adaka mene mu wo mu duru ho no e de report no mo de koma amoche. Amranti wu ya na me fi say nka from that time no Ghana mranti bi to mo hofo. No mo jai soccer chibidie. No mo hwehwe Christ. They did it, including my husband. They did not do it. And the monje yetimi she obi was menidi. No atam the fufu de said no de kugu bolem. Ni nyina ne say ya sha Black Star. Ya sha kotoko. Nti wonidi. Wa bra akonchene. Wo ka chene se wonye 6 to 12 wo chichi no bodum ko otumi nye. Ba yenya she ball no odi echi ne di ni ko wum no. Si yenya she wo mu say wom ada no brother no wonidi. Ne yire kura okasa no be papa wasum. Ne yire bo modede ne nsa wo yedi a woka. Aye fufuo edi nkwan gusuo si wo twa ni kunu. Edi nsu ye de woro ye nsa si nchen. Ase nsu obenom aka ho. Edi ta wo ye de pepa ye nsa nsu ye de woro ye nsa aka ho. Akosi wo twa se ni kunu be ba bedi no. Wo se bo na wo kohwe ye ne ya hye wo mo. Eni nti nanum ato wo ntumi nidi. So what you say? Se boy ya mu hwe nyina so obi tena dem no waje bribe. Ni ya hye mo fimfram. No wakoda wone ne yire mpaso ne ni age. Na wo so wo yira bra edi a woka no wo simintimi nidi. Obi si makolapse. Ntimi busa o. Si nyansa woni Kristo no se wo no
ka be ha hun say me se Ghana mnantie sa video we amukore e was soccer mu jechiri die complete I was say mu jechiri die I was say ke bobo e ho ye hwe obi anko park I was say ho ye hwe obi ansi park so because the woman mu die no enkonkom wo mu ya kronfo Jirim katase she wo mu ye vagabonds bad guys do wo mo china konya hatataka why nkwasi adwuma Sunday ye kwa sorry ememe isi yanko Kotokwane has Black Star Bo national team Real Madrid ni Arsenal Chelsea no tifie no agege dem no kuta remote no wo budget so he wo mutimi budget so na stadium agese gidi so muni mo mechira mo American football wo mutimi budget so say na eho wo so gaga yes wo mo stadium ni nyamo die kokwa san bi o na some light last na me ni kunu nam nkolanketo na stadium nkolanketo no nkolanketenkete no 11 years and 10 years for the stadium. Light no. Mudia kwakusi Accra. Mo baba yara sports stadium ne ho ahwan. Light na ye mam hu sika se mu sisi light na mutumi di mienu pe ekobo. Na mu ji sika ne di no. Enkola nketo 10 years in America o. Park na wa bonti o. Sa light no isisi so twahia me kamechiro. Sa light na mudi mienu pe akotua Kumasi sports stadium no. Sa light na mudi ho sika no enkola nketo 10 years no wo mu park no so etwa ho hia enti so mu bobo ni dura na jona pan ye kora fito abefa enti mu je bo na mudi ekire no a mudi mo life edi ekire no na mo nhye mpanimfo mudi animu any seditious people na adekro no sad mu kojem so kan Bible mu fa hin ewo chapter say verse say Yesu Kristo ba no no my o hye no ma say nsi jaya sorry ye jaya sorry ko ni ye de ho ama soka o kan se opie na ni monyam a onipa ba no da obi pie na ni monyam e wiase nyina obetena na temu dwa no so obi bu ufo ni atiasefo aten mi kam kire wo si wiase ni mu mfitiase de be hye asayo bi Bible no ko Malachi the Bible no come Malachi chapter 4 verse 1. I mean Malachi chapter 4 verse 1. The Bible no come radio. Malachi chapter 4 verse number 1. Malachi wahi. Ipe Malachi amon. Yenjadi. Malachi chapter 4 verse 1. What's in the hair? Edano reba. Ebe shisafo no. Na ahantai fu nyina. Ene obiara odi abonefosem. Beye chenchama. Na edano reba. Edano ereba na ebeye won asafo. Ebeye asafo erade ni. Oh, mama can't cheat. Eba. Me kind English, you know. Treating to me and come ye. Malachi chapter 4 verse 1. Was it done a done about phone? Had I used to be a best phone? Malachi. Was it done a best phone? Said done a shift phone, Unyan Safo. Jine pa. See me Bible reader, Kabaya me dese. Can you listen me kasaka kama bo break? Ready for my become inside. No making kind Bible yi mame. Malachi pa. Malachi chapter 4 verse 1. Was it certainly the day is coming. It will burn like a furnace. All arrogant people and all evildoers will be like straw. The day that is coming will burn them up completely. The day that is coming
will burn them up completely, says the Lord of armies. It won't leave a single root or branch. It won't leave a single root or branch. Was the that Jesus Christ edano ebe shit to say phone. Nti se wo so obi asofo no no de toto pan no ya be ho ko hwese de phone no na sia eja na sia dare wo mama mu aye ko wo se sa da no Jesus Christ obe pie ni monyam eda no ebe hwese phone no me ka me kirawo nti wo tena se masoka me ka me kirawo be ye mobo wo tena se masoka brother me se wo be ye mobo na de ba kwa ya na ye me ya ne se wonyankopon eja no enye yinti no ye yo he Satan na bofo making kind mati wo baby na me say enye yinti en wonyame usisi eja no the Bible no san come Matthew the Bible no come Matthew 25 wa Matthew 25 wa bi ko bi na me no wie ho ansan mato akasa no so the Bible no come Matthew 25 eja no say enye yinti no ye yo Matthew 25. Matthew 25. Bi o Bible no ko hobi. Ni enko hade. Matthew 25. Eba. Ni ko he English. You see bi o Bible no ko Matthew 25. Kai ni ma eba ani pe di agora. Matthew 25 verse 41. Was it then? Maybe 41. Maybe. 41. 41. Was it? Then the king will say to those on his left, "Get away from me. God has cursed you. Go into everlasting fire that was prepared for the devil and his angels." Nti say everlasting fire no. Onyankopon prepare for the ama Satan na bofo onye yintia nti di ntia wo kombini se waso ade di ntia wo kombini se wo ya so ade ti wade Kennedy Japan eja no onyame wansiesie ama wo siesie ama Satan na bofo womunti no siesie waso ade nti awiese mo japade didi utie ewiese mo din a wo begye e masam ene sika e japade ene wiese mo ahunyade didi utinti ene wonyame de wo ko hobi nye wonti no ye jam Anas aremia wanas eja no wonyame asam se menka nkyerɛ wose eja na yesiesie no eye Satan na bofo enti aremia onye wonti no wonyame ye o Anas enye wonti ba se wakwete Kristo na wo se wo nsoma wurade na obedi nkramofo achi na wayere ho aye adwuma e de aboa Ghana man no e kire wo se enye wonyame na wo ye aboa no enti eja na wo siesie ma Satan na bofo no se wo nsakra na wo do be kokotuma hyew wo be hyew fefefe Erade ada won kanya na nyantachi wurefi Erade me ne anaso ana wurefi nyantachi ada wurefi no nkose smo mukodi yisika omukogye ye egu Ghana ni mase FIFA ni mase este disika Erade so bu atentre na wo justice me no me gina mo e ma Ghana man e ma ye koye investigation ko sete cameras chi wo mu nyina nti Erade ada na ase me nkojo mo sifroko Miniu so one transasi so amame na wo transasi so ma Ghana fo si e meje wo ye Obama Ghana o mo udi no nkasa he said ya anase ye na adwuma no saa na wo se journalist yeso ye de life to ni ye adwuma no ni amanfo abogye so ye na udi aheta no enye no ne me asafo Awurade me hwehwe nti ka ho firi mani so akoka ho eja na masiesie ma Satan na bofo no ka ho komu ne nkoye o chafa sa na sare me ya wo tena asase so na me asafo Awurade mabowo mama unyansa sa fatena asase so na so de be ya adwuma ma Satan na me Jesus Christ wan hwemani mukura na nkampese wa bra Koran ya wo hwemu yi wo mo sese mo nti bibia se mo nkobu se Kristofo nti that means me annabi Isa me na me sa babiem nti ade na wo twetwe ja me na kodi ni ma boys achi Varamda boys
Ukoye de obey nyina. Wabra wankasa to wunye clean. Nti pe baby jina. Oh, we ready sound na we me was uba ye Ghana for net akonwa yi so. Uba ye no Ghana for net judgment tit to ye bu atan. Uba ye FIFA for president Ghana president. Akufo de net akonwa yi so aka kire me. Wono na wa hanko be spell. Nti ne me pese me ka kire nas. Ejuma wo ye ma Ghana for the nipa ni so de wa ya de. But wo nyame so say. Se wo tu Nyankopon so tua na so be ye kramoni. Na won fa Jesus Christ ho. Na semaka wo John 1:14. Wase munyi wo Nyankopon ni. Me Jesus Christ so munyi mini. Na tena bie pi. Wase mama koma ntutu, mama nka ne. Wase mama koma ntutu. Munyi wo Nyankopon ni. Nti na chese wuti wiase na wonyi Yesu Kristo ne papa Awurade ene Jesus Christ ni ya na chese wakoma tutu. Sa wote asase so na sa nipa mienu yi unim wo mo de na chese wakoma tutu. So wote ase nti no ka se mama koma tutu. Munyi wo Nyankopon eni. Na munyi me Jesus Christ nso ni. Na tena bia pi e wo meja fie. Nye sanka me nkasa me kokosisi baby. Na se me ko na me kokosisi baby a mesan ba be fam. Na baby a me won mo so ma ba hobi. Enti dana eba no Malakai aka se edano be shit se fon no e wo Malaki chapter 4 verse 1 no wo se dano be shit se fon no ye ne ye ji wo Nyankopon die ni age ne doba ba ko pa ye friend Jesus Christ ne di na wo ko siesie ba bia ma ye no sa dano e be shit se fon no ne bi nkan ye ne o e bi nkan ye da Matthew 20:25 verse 41 horo I was say munko ni jana yesi ama Satan na bofo munko dem no wona waje Yesu Kristo adi no munko dem bi enti na me kasab kire banyansafo enye bakwasea enye tipo nkoso memfa woni degrees a wobo memfa woni sika wo memfa woni suku so awako memfa woni ejapadi kuta wo me pese me ka kire wo se de wo ye nyina echi se woni Kristo wo mobbo me se wo te se talapia mo fresh tilapia to nefa tilapia so ya hye nchene ni ya hata me wiema ya bawe eno so fa to ni ntutu fam fa ni mienu hye woni nhye de be lase oni pepia wonim Kristo ni nchire udi won kwa ngomamu wo te se fresh tilapia wonim kon ya do hye fam ne wo be prasei de wo won kwa ene de ya hye nchene de wo fa Jesus Christ se ni kura na jenkwa ni ya chiro ni di wo gwama ni nkwa ngumum ya hye ne nchene ntu tutu fam de ne hye wa won saida nti na dana Yesu Kristo beba no se tutubentu hye ase se sound four corners of the world e wo fo mu wo fi sabri ko e wo Awurade Yesu Kristo mu no they will rise up e bi be sori wani munyam mu e bi so be sori wani nguasie mu e bi be sori wa bra wo montade atete wo mbeye sabodamfo ebi so be sori wo Nyankopon ni munyam kese mu enya komo nti da Yesu Kristo beba no ebi de wo sebo ni eniji na ekohia no na ebi so be twadwadwo ebi be kire wo mo se me ka me kire wo president bi o transase so wan fa Yesu Kristo se ni wura na jenka obeye mo bo judge bi a wo transase so wan fa Yesu Kristo se ni wura na jenka obeye mo bo adano se Kennedy Japan sakra amfa Jesus Christ se ni wura na jenka me se dano obeye small boy mo obe sori tese obi a nanim gu ase obe sori se bodan ya na ho atete me ka me kire wo nti se me kire na me hye de mo anu odin na mo kasa magana mo tete TV so mo anu odin na mo kasa no obi kire kasa hey in fact Kennedy Japan will make sense power na me hye papa no so no te se fresh tilapia ye de ne hye fam na hwie be 3 days no wa pra na no ho ye mmobo na no ho ye me mmobo wo to me kase me die nko na de be ka me ho asem de obeka nse me pema wa bra tutu di bia nso ni wa heavy obi si wo da je so sakra waje ba me bia o pema heavy won si wo da je so sakra waje yes it is so to me bia wa no kase e die nko na obeka fa me ho nye ma asem e kire se woni nko
koshe just a sakra eninti ne mitna se kire na me hwe de mo ye no na me hwe se mo po Jesus ya na mo ho ye mmopo eninti na ma me kasa ye bebre ne nye bibia ntia enye bibia ntio me hwe se mo tete TV no so na manfo kasa mo ye good o mo kasa o mo ye sei na mo kasa na me hu nyankopon samba kokora na mu na me hwe mo ye bia na mo nye Kristofo na ye me ya na ye me kraya eda Yesu beba me kam kire oda ne be yehu woso odomberema wo be tumirika deja wo ye kasa odomberema bema woti ewia wamma cho wapeja na dia ma ne boa yire wo gira wa otumu sese Goliath ne gira wo yi ne boa yire nye kono wo mo sa wo mo ba gas se crash wo mo na kitikiti bitum ne sha wo mo mie na nikrase no wa daisy no oba nye kono itu shisha no ho di agura wo be blow head wo se sa dom berema no ada no mbi tumirika deja da Jesus Christ be pie na nimu na de ba ko ya me dene se Yesu Kristo pie na nimu nyama usokra unu usika nyina mo be small boys me kam kirawo ada no president kura wonya ba bi nyina na wa uye cabinet na wa wote e say parliament house na wa wo se wo akọ school we journalist investigation Mohammed kura nya ba bi nyina na anas are me ya wanas nti anas me ka kirawo se sakrawadwe umuma na odi bo ne oto hohoro na nya ohwe so ati ase nkramofo be so wasene ani akiriwe ya bai sraha kase wo be yi wo be krim nkem dan ntua kase guo atwitwa wo mmene ayi sraha aye niema se Mohammed nyina wo kire gira pa me kam kire so wutwa hye na Mohammed woni tumi wo bi sana mpesa me kam kire kajiko sana mpesa me kam kire samari kajiko brother kaji me pesa me kam kire wo don't sit there enya wo se wo come on Timishin nima boys ya na mishin nima boys se di omo agi omo mena omo tete motosu na di omo ya omo hu ya na mishin se nyansa ye friend Kristo boys ni bia no mo ye mmobo muni malam fo akese di omo ni ma ye nuro ye nuro akese e chiriwe ya bai still malam da so tedema across on the night ye kum ye share innocent blood enduro se de be yo mudi bi din parliament house e mum panimfo enima oh na se obi dia ba na moka onyame camera na waseti si muso no montwen no obeba be yi akyere mo mu kum nipa mu kum apemfo mudi moja innocent children eye sacrifice onyame camera si muso eno de anas wo hu he bebre wo ho anas nyade obehu ono ankasa kamna si no so na mo amaka ono ankasa kamna si no so na mo amaka ti me pese me ka kire wo nitifo de mo ye nyina chi mo po Jesus Christ amu ni nkwa mo ko wu mo ko hye including judge na wo betena konwam one chief justice ne ho ahwan ne mo keka ho mo ko tena konwam akobua ahu sasebo ye mfamfa he mo ankasa mo wo case enti munimu a ende ya mumpe baby mfa na munkokoto adoma himangwana nim na monsre Jesus Christ say ready say yenimo enenye na mame no to preach ya say yenim say ye nyina ye kwakohye say yenim say ye magana man nyina ye kwakohye yenim kwa enese Canada Japan wo hwamia me pesa me kam kire say wo sika ne dan wo sisie ni business a wo ye ene wano edin ni nyina Yesu nima wo nim kon wo mobo me sida no da wo be ka unsa gu bu se wo be small boy hada no be pesa ka sister na no preach no wo he sister no mo se friend say wo he ka be ba betie me nkwase asem bi by ne sika sisi waso e mai sisi waso ewiese ma hunyade e japade sisi waso fame sisi waso but da wo be ka unsa gu bu no me kam kire wo be person ka ye mam me kwan na me mra TV no so free time na nka ba ya me Bible reader ni en country ni paso on sakra na dwe but you guys don't know me shede mo ya mo de gidia
na me hye se wonyame te so no ti ni si wo mo ka ebe mu ka mo nu mo asem betuma sakra nipa mpempem na mo nya sa privilege we na mo te wona Yesu Kristo na samba kokora mfiri mo nu ma na mo ho ye mobo wabra wasi wiase ni mu fiti asede be hye asai mo japade a mo pisika mo pa mo di ekire nti mo chichire kaso mo bubu faso nyina mo wu aba kokora nkoda menem ha sika akosi nyantachi o se ho honi wo gie a mo sika kase mo fefe mo se esri da wo be ka wonsa gubu no bondo ba kokora yemfa nshya wadaka no eno na me pesa mo yes smart moye smart yedi Jessica moye smart yedi dintro Jessica dream amanfo yare munko nkran second ko hnipe gu bonten de da bonten umunya baby kramfo mutinto na modi munya kwan nam se Jesus Christ woni nyansa no muni ntino wonsa mokwa na mofun sika pese minkum nya ne ho ya de munko mu bedi am ho tom munya baby tena Ghana ni nya baby tena wo mfa ne nua ho sa na moyi munya baby si am mfa mu nua ho munko aye mfa mamu na munni wo maye sei mi hu picture ne yiri baako ne mamienu nti sika ho de kogu hin bra wafu no di senko na odi gum sika no mo de kogu hin edan na mo sisi ne bebrebe no se dura no jo na ukọ ukata no so a emu sen na woda empa no ko esi dem ho no sa da baby kitikiti be sei eno na wasa wo think twice ba eni bro Satan ayam sano muni bresa muni kankayire sa baifo mu sika muni bresa mu fum sika come on wa bredi wo bo sika no mopono mu bo enne ko sinya ntachi use hwan se ye de wada pa betudwa abonten dwa wotena se na hwe bi asu kakra ne kokoto wo mpa ni atifi kusunso wakomam eni wonyame nkasa se ukachira ne se wapu wiase wo be fa Jesus Christ wura na waje nkwa se woni da so aka ni Jesus se wonyane nkotoa no na wunne ukɔhye wono nkoto na bone ni dwiri ma wadie wobetumi di achewo nti se wanye smart ankɔne nkyɛn ama na mfa wo bone ya nkyɛwo dia ene bra kosi na ntati ene wuku me kam kire wo ha sika waje nyina wuku ama kwabrane abefa wo yere me kam kire wo be ye mobɔ jebi dan kwa wo yere sa na yere twempra ana won twempra ni yere twempra mu oden ana meboa yes jebi dan kwa kono ni fie no otumi de ba kokora koya mon kantra bi e ho na wo sa wo ye smart eni nti we de wo de wo aba e se ye hu ada pa plus di onyankopon kora pa le gu wa wasom wo botom onyanhwe ngu ho nti we de wiase mpo na yi waten sei wiase kora na apagya wo face down yi nti na ye banyansafo nyantachi enye gaga wo Yesu so umpa na tififra wo yere na wo mano na mu nyina mu nkoto confess kire rade so wo di bone se wiase nyina hu nti se wo ba Jesus anim ono no mfa nkyɛw wiase betumi di akyɛw but Jesus Christ sa wo tena se na wo kowu a da wo be pie na nim onyam eno ano se si ade nyantachi akonya wo ho se urade betumi de wo bone akyɛw ntra wadie sika wadie enne akonya wo ho Jesus Christ sagana fo so mo mfa nkyɛw na Yesu Kristo de kyawa inhyira no enti enya gaga kubuto wo mpa nanim so nso wakoma mu ti se David nani wo nyame ntamnya kronkron efi ne ko fa Jesus Christ se wura na waje nkwa the good Bible based church ne nura wakogyegye nyina ko hye no tumi bia wudi akira ema wugina sa gina bra na wugye sa niema no geni nyina mu ne hwehwe Jesus anas mpo na timi de wada pato abonte. What about Christ Jesus? Nti na me kamfo na ma dwane kotoa no woye obata papa na yemu ye kese wano de woye obata ne banigu ne naso a wontwankyene wo pepa die Ghana fo ka nyina se waye nyina se wo bre wakoma se na wo ko Jesus ani mo de be chaw no onkai biu wo ye prodigal son waji waja pade na wakodi ne fumfram wako tesem
Sa obema wani aba wo so na obetwane ato Christ bi mu a enne kwasi nyantachi sa kwabra nyantachi na me ka kira wo se Jesus Christ be pie obebie nsem obeka sebra obafia betena se ye beje wa tu obesiesie o obehye watade foforo wode mpaboa behye no wode petia asa hye wonsa no wa ma obabi papa da no wato so when ma konchene yesua nene Jesus nko kasa ka kire ne se wa ma wo kwan was to be so low ama Satan de wa ya adwuma say the open the chow say Satan de wo de wo ya adwuma wo protect you because Satan de wo ya adwuma nka so to be protect you abra wada pa na di ade na Satan de wo ya adwuma no wantuma protect you na anas itwa de nyina Satan wo de wo nya ntachi ya adwuma wo huni yo nso wantuma protect you e kire se wo ye bagabon wonfana de nchakwa wo son tipaye na wo be ma ye fuyade ni nyina echi wo wi wo sade na ba ne be bootiri wo be kun yes ni nyina echi wo te won ma so kwase nyanta chi fedru no be bia Ghana fo adru dia heading ai wo mo se be yiwadi o ai yesi de yense be to waja pade so fedru no me ka me cho Jesus de wonya wo sa eni ti dwane to an mi hwe nsema akoso ya amanfo ka no muka ena moye bone me de me se enne wonya me mam enna me so ma privilege because social media mo ho kra cheye because mo ho nsema etu santi mo ho cheye nti de bia mo hwehwe se obi kra be kan kra nhye se mo kira mo media na me be kan for Christ ena de na kira wo mi si John to Jesus sense begu wasena ko yito chone sa wodan na wayi mu ba ko so kandre chante a kan ho kokko pra nyina kotugu na ma Jesus Christ metna wo nipaduanim because who fi na betna wo mo de wo ye de wo ye yo senye Satan pa ene wo chawachi ni wo kasa kire waso ya me kam kire osaka de wo ye ka anye so ati ase enam se Satan won fa na de cha kwanti won so gu anim ase Jesus nko a ene wo ngu anim ase wonu nko a na wodi na chi a obi protect o nti ne me kam fa na mo di Jesus Christ chi na won so mu sunsun wakomu mu ka wo boni kire no wonim basan ka kire no de ye kura ye hunu bi video no de ye hunu ye de wa ye sie ye hunu ye kan nyina kire Christ ne peja wonsa no no ne wotumi se wodo boni kire so wotumi ye sadi wi na wodi Jesus chi no wodo boni kire wa magana fo nka de omu beka wu ne wo nkwa ba sa wanya na wo ye ho gagai na wo sa ko consult wo bosom ani wo mu ye duro ma wo asa ba chi camera se usu ba ye gagai dia na wo so jimi fo de mi hu bi da because Jesus Christ na babra bon mo ma onyansa wo obi a woni Jesus bia wo ye jimi fo e bia wo be ka ma me no to ne sa sore me ko unye Kristo ni asore ko fo de wo mo do so ba Kristo ni wonye because sa wo ko asore na wo ye Kristo ni pa nka dwuma dia odi ye kan ni me wie so na me wie me ka tra na sare me ya wa nas my friend let me tell you whatever you're doing Zongo people will applaud you Ghanaians will applaud you they will say all kinds of things they will tell you how smart you are but let me tell you if you didn't allow Jesus Christ to come to your life I don't know what else to say. Yes. I don't know. Minim diam semen kan hausa. Semen trim min husre min kan tranas. Nen kon trim. Me pesa me kam chiro. Because me tena chi na me hwe de mo ye no.
and ni pebo ma baso na me hwese wonni Jesus na hoye mmobo. Now I feel sorry for you because whatever you're doing, my American president Trump emebo wa baso no woma usika uwa okoshi na ukoshi and kramofo akonchene ye to aso ye wie kura sa atwa bika ho ye kumnantwi ni nwan uwa okoshi. So when you Jesus Christ, you set a camera on someone, but let me tell you, there is somebody above us, upstairs. He is also watching you. He have his cameras also set up on you since the day you were born up to this time. Okay, he is watching you also. So be smart. Get rid of Muhammad and follow Jesus Christ. That's the only solution. That's the only way you can have life and have it abundantly. Because Bible can John 3:16. Was said you Unyanko do we are singing. I didn't double chronomae. Said you were Jimmy Dino. Onyera ubenya danko wankase said you Unyanko do we are so didn't double Marco Mohammed Edenama. Yes, said you didn't move from no friend. Eya continue you kunkum nenchino. Onyera no ubenya danko. No. Jesus Christ, Unyanko Pondo Bacopen. Was said you are Jimmy Dino. Won no benya danko. Amanekra. Ntia chere so woje Muhammad di huku. Woko she. Kajiko. Me se woko she. Bari nga ya maka gaskiya. Ne. Woko she. Brother. So me catch you say. If you're hearing my voice today, mentina chilling kase na sister was say. Nkosi asembe no waka ntina me di udin to ho me nimisa wonko fo no be ba bebe ntina me chiro udin anas edi gu ho because they say mo so abie obi abo anas di mo pesa mo information for be the free baby ba munya hu ye nti mo pesa mo capture every secret. My secret is am pesa me catch say Jesus Christ di ne jan kramofo na chiridi na fa Yesu Kristo so wura na waje nkwa na ma hon konkron kwan no metna wu no mo na journalism na ubeye no expert perfect wa bre fibiam wa de no mfa nsen wanim so obi betume ku a gisa utama so but the wu ye nyina chi amudi malam fo ye chi ebi hye dem asam wo nan e kanchi anajo ene ewia ekuma nantwie ene nwan ene mponchi gu fom e se moja si bi ni mu no so mamo si emfam protect ni nyina chi wo kwa na de ade asa wanim onse wuni bambo eniti me kan fo bambo fo ba ko pe woni Christ Jesus se na wo betie me ne na wo mu ni se ye nkwose asem na me kan na wo betie na wo be ja wo life ama Jesus obi hu mobo omo di wachi ye wa ya de nyina obi ni wo do wo motan masama me kan e kire se me do pa ba wo hu ne na Jesus da wo be kan se gubo na wo be hu se sister no odo anas no odo Kennedy Japan baby a woti fie dru no emma obi me pa o chaw se hwehwe Jesus na anim da obi wu o ma no mo hwe politics ase no bebrewu busa ho se he no moko bebre ekono o ma wo no mo hwe ase na o moko no mebusa wo ejapade na wo bubu faso na wo pe na wo ka kire nkofo so wo bobra wo sika wo se wo ba bia wo pe utumi de na ti koka fom no wo moko no ho na timi jebi dan kwa ko wo ja na yire wo ho obeche bilam te wo ko wo ja na yire atamesi ko janire suati asie wo mu ja wo mo yire ne wo mu bra ne wo mu so wo mu bebo ye wo mu kasa kese wo mu ja no ho hinitimi come for Jesus Christ among the same as Jerry me pena sama ma me dwene ho amenti asie ba me to meni na me hwe se Jerry nim Christ ya ne sa ye me ya die Jerry be ye nyina asese nka wo do wadwuma ya ba wieye nka wo bedwane ato Jesus na wo na wonya baby nso still Jerry Christ case nso papa ne obi a mepena sempa
Ebraso say ye tufo ba ye fan company fo ni mu nso. Wo mu nso ye futuo. Wo mu mpa ho. Jesus Christ was suche obia. What na sama we nim akola ne nim pani ne nim ohene ne nim president enim MP enim journalist enim obia na sama ba obia ye small boy. Anything me come for Jesus Christ amagana mpani for. Dia mu ye ne naidi ye beje mu yoyoyo. Na china 6 feet under. Edi asem na okoka no. Edi asem na okoka no wase o. Mumu bie ni wo ko de ne yire beko. Mumu bie ni wo fie na mu pe no, mu kwa mu TV stations ni mu radio stations. Mumu bie ni wo ko de beko. Sana mpesa me mamote ase. Enti munye nitifo na munyane nkoje mu kranko. Na Jesus Christ akakakra bi no so yaje wa. Munu musika ne mu bibia. Wo se wiase mu mfiti ase de be hye ase. Adano osoro ibe woso. Nsoroma betete egu tem enya kom. Adano dan akese wuhu no America. A ejina hono mu dan akese bi dwuri atogu. Koso Onyankopon sa wo se dan nka boso. Ebe woso se gidi ni nyine bi dwuri atogu. Se Yesu Kristo hyase se wo ba. Bibia ni we betuma gina nanim. Agesa hotefo. Bibia beko momma kwam enya kom. Enya kom. Dan mu fie na mosino se mu trenye ya ohwe obeka chokene de Japan wo so fie yese se sane nyina so na fema sase mam se samanshins na wasi ni nyina sai na wokuma se sai na wonkan sai na wa America sai na wa London kan ho se sane nyina so na me fema sase so ma wakonya mpo sase saso no mfa na sase wo ntumi wodi je betuma hye jurbe wo be hye na hye wankasa aka ho so wansakra. Anything that may come for Christ among. You need to phone it on a joke crank. Ne mana or mother what ye ye. The was the man of them, and no trash in neck, Quabrani Baba Dam Panaso, or by fire my bay mobile. Mokra mopema and ma mofen, Miss Obey mobile. What yes, sinner, ah! You knew 40 days in what champion. Obey mobile. Ufie no ma me fona wo no ma wo ubia ma me bajiu ka wo so obi ho a wo ne ja wo ne wo ba na japade ne ye be che wo de ne boyfriend a wa mre no wo de ba be da japade no bi nti think twice de sumie so na gene na wo se bra wo bra nyina kwa bra ne ba be fa di so emmeya wa wo ma doso ubia ne ma me sa ma na wo ja wo ne bi wo mpena wo ebi so aware Une num se wo japade bebre nti da sabo ankola no o mbenye japade ni bi nti so nya dampo ba kokora wo de ne boyfriend ne bedam onwo wie wo de ne boyfriend ne beto o mo pa ada ye kosi wo no edem wo no mbetena we nsa wo beye mobo ni kam kira nti tena se na gine sasem we hu na hwehwe Jesus Christ akirikwan ye benyansafo enye bakwasea Obenyansafo ne de ohwehwe Kristo obakwasea ne de wotena sase so emmene wiase mo japade wa bra wontumi fa ba kokora nko na wo pu Jesus tineme kamfo na mam empanini ya moni abra mo pe nyina ye nto abama me pese me kwa bam me pese me ye MP me pese me ye wi me pese ni nyina ye din ani sika so pie ba bia obi aniu ona bro na eba no ona bro na eba no na na eba no emunim na wabobra wo onska wodam enka hwe won fie wasie enka hwe so wu ne na woni Jesus a wo mobbo wosese wu ni ensi u Kristo mo pomba oba akola ye nyinse no wantumi amane apon no wose ne ho mfaso wo kya wo eno ho na mpesa mo dwene na munyai dede no eni nipa sum ye wo mo de obeto se wo prichi kura wontie mumu bebrebo mo ba ye nyina ne se mo hu sa Anas edin da ho mo sum ye mo de mo betena wo mankofu ye wo munim Jesus yi akasa mo tie wo mo ti wo tie wo mo na totoro bentu ya bum
na sound we bi ma wiase da na woto wo wasum na steam achew baby awugina no se konkonsa na wuti a ehwa na obeba beto se nyame asem adi nipa konkom so na wuti a ehwa na steam ni beto wo ho a eno na nipa peti o omunam sa sakra wagye asem de ai o mpetie wuti se me wo se me de anas din ato no wo fi se me be kansem foforo bi meba me se sakra wagye anya sa Yesu ba oni anas ni nyina ode mukugu je masu sana make mini asem foforo bi ade ma won se wo mon sakra wo magye no mon fa Jesus Christ se wo mura na wo magye nko anya sa no mu na o mkoshi enkwa ni nkramosumo enkwa eni nkramosumo ifese nkramofo te ase anas emma kwan emma nkramofo yusu mausika kese na nyidi ni e ka journalista woni Jesus Christ kese pa woni de wanko hu school wono de wo ye good wono ne cameras ni good cha wo de no wono ne de ni hwe wiase nyina wo de se Ghana nko a Ghana no so kwa baby kakra bi disikasa kan sama kese hwehwe sikam nima boys be breya kromfo wo so ye kremoni de ne mama bo nso wutu dan ase wo so kwa sorry nso ye kromfo edu Sunday was me ko Roman me ko Anglican kromfo bia nchan homo de pen nebo nso akohie obi okedetia woto ma me ne boto beti kromfo yitimi bona na de tire shediti obi so te office ukuta pen udisika ni mo santene onde ye nchem nyanta chi se wosaka ba na nkamode na tum na nkonko fa Yesu oje kaban na nka wosamode na tum na wo ka hu bi ede utum no mo japade ni nyina ye de yensato so ne ton ne de ko hwe hiafo na nkola na wo mugu sekere omunya baby na ye de hostel kese ye kwa ye se ahufri he osimi frita krade arenti na wo a me ma me ne papa wu ni obi ahwe me ena ma beda ne bagabon osebra ne bie factory se shoe factory ne bie ne ma wo madwuma na wo de wo nsai na wo de ye adwuma ho sana nke yo ne ma nya ntachi so be testi hia ya ma na be testi bi no wa bra ne ho ase no wotuma fa Yesu na Jesus Christ abe monitor ne life no nya dan kwa manekra sana wose kayo panimu bia ye wose ye bi ubi bia wo ye bia because nipa kromfo ye gonkase nenko na mi wi ayo o we de nenko a haya we de we nko a de me ye de nkam obua ye de nsato ni nyina so ne ato ni nyina ni de si hostel ke si won kan ni ye de bas ke si ako petrol sekala najo wo mo de da bonten including abodamfo ni apenipa tia ne ka ni ya hye wo mo kanti ni bie factory ni ya kira wo mo nsa de dwuma na sani pa ne na kotum oba ni ama ne single room no ne matim bie ni asa no artisti abrabo ni bia he eno kura ye ma na dwuma nsa America wo kodin sense me ne edu kotum ba ye ma wadwuma o nti na wo pia bonte na wo na America na wo so obi ye can I get $1 ni nyina ne se ebia wo kodin sense me bi wo ko je ba obi ase wo ma na dwuma nso be kum no ye very smart no de ne nam ho na kia ya osa ni ebia hwe hia form nso we ya chi no nso still ni fie obitimi ye MP no wonye sika no obeto dan wo London obeto dan wo America obeto dan wo Australia obeto dan wo Italy mu konye sika no free he se nya kro no na mo bwa dia obenya kukudru de na nsa to so no akasa kro ye kromfo enti won na be chi kromfo nti enkosi da bani benya obi a wo ye justice nyame honhom tini mu na nyame nkonko na drive na de ne ye adwuma na wo be girem no de ne nsa to sankofo yi ma hiafo akasa ma hiafo hwan di ono ne
will be no crowd, one cassa I crom for. Last one more come say, and Nancy at you will be, or no swag bribe we me. Do you want to what you will be no so your crom phobia? They say 1 year, Nini, say, we need Jesus. Mr. Winnie, yes, or over for more. Ah, we need Jesus and not to me, me oba, me, come about, me, my some the old boy, sister, we need Jesus, our boy. Whom Ben a bed was some wash out Hoson. Whom Ben a bed drag you some wash out Hoson. And it is your moo yenino. Yesu Christo ni muno chresa moan casamoya cromfo. Enkoye, intine, me cassa trebanyansafo. A man full su ewo Ghana. And there will be per 1 million. I could try man a doctors, Obanachim, doctors who fino. I just see this gato. Munko labor hold honko, and money be yam panaso. Na cobraning coin sican mudin in your funafu. No mofubu bo monim. Ebe kumu. Esre, say I can see a yadio. And then you, a can see a yadi. Hips in it too. A can see a yadi. Ne fool Robert Tony Musse a yadi. And no mijiga fear. Miss Men no drianin ponchen and nambia who. A fin de cremic no pompo be salad. Because me share the wall bobano. Catch when ni saladia. A fukesia a yade. And so Ghana will be fuye kesia and your man fans. Yadene kukuno no. A 1 year man fans. Yadene kukuno no. A 1 year man fans. So when yes go. Ne hotono o yare no wotena konyoma no utonko no munhu yi wo mudi sika ne sa na benyem ne hu ye obanyema 9 months no awo be man ko tumi di sika sa na anyem no mfie bebrebe no ne yin say da so ho wo adwembone sa na di nipa yi nti munye sika na mudi no na munyini nipa ho na Jesus Christ ba wo de mo sisi someone show mine no mo ahiafo na se mo se mo be mo fu ayi kotoku na mo nko mo gisika na guma da Yesu beba no mo be ye mo bo me so de me senti na me pese me di bone akogem no senti na me pese me ba be kam ho because sika na ye wo mo grade ebi di pa me nya bi ani na be di wachi na kotena kotokone has na wi abansam ya hyeme na me boje so asore kra me se me nko yes say you no me be true fear aduane a me yira no me se me ni emema no muntumofo mo to Yesu Kristo ato achene na mudi soka ne ho mo wiye mo di odi saka mo wiye mo take it. I hope say network ibebwa. And I hope say network ibebwa. Muko chia take it all. Ekotena wi abansam iso hwebo. Yi wi anu obi akwabrane age bribe wo kokoam. Ne yasa ahyem. Ukodu fiaso nidi nso da no wanko asore. Obi kura pichi wo kan wo say shut up. Ftauri na. Baka da lafia ko. Sesa na sesa na obey. Onya tena kam se wom. No be because so the master shall him to year. Or Tanaka himself no be better, and Yanamo back at the Lafiaco of Taurino. When you batumba zakena. Kazoka say, can I? Yes, Chale Taurino, Kaji. Aha, Taurino. But I be the Kakeina, back at the Lafiaco, not yet you. We need Christ. Who could work or shield? Anas, Abba. Me say, you need to phone a sacra. Because when you do by yes, and when you feed the dog with you. So we be just 70 years or no quantity no on him. So when you birth dates, it drew why it me do birthday, and I'm boy. But date or death date, you don't know. And it's also with Janet to a Christ. Ebi a one nam hoya journalism. Ebi a cow 6 months. Ebi a cow 1 year. Ebi a next week. I want who know. Why don't you run to the person who knows the day that you die? Now di Muhammad echi. Akwa isu ya wan sorry. O shall see or Yesu Christo mai.
Jesus Christ be yin si wo pefe wo so mo master na nkramo fo mo nyina mo fa mo line mfa mo jira na mo ya la okba mo hefa mo ya nkramo fa mo fa mo line nyina mba mo master ne die no mo ni na chi eja ne mo nyina mo nko no wa match mo nyina na mo di Muhammad echi eje mo fu ada no be mo po owi a wasaka se mo di Yesu chintu no so obe separate no te se de oyi e de say odwanhwefo separate nyantene free ponchim obe odi hie betum sa no separation abam nti sa wotia na sa wo so wo mfa Jesus na obebo ho asafo hene de ball aye wo hene wonim sa de bia wo re kohyema na ada ne bosom ese munim sa mema mosom ese mudi soccer ada ne bosom football muni America fo nyina mudi esa munya hwe mumna America mehe football wo mo na timi tiem na ground su sheki gidi mukura de sa mo bobo la yetimi ma light off me bo mo mehe stadium papa nkola de bia nkola bobo kra mo mehe mo mehe tefa wo nice so a focha nya komo enye di mfuturo gusu na wutwahwe na anan mo atwitwi no enye komo etiri bia mesen nkola yi me kuru timi hwe no wusu wo se mame light mienu pei light mienu pese hwe nkola yi park light na twa wo hwe by light mienu po na wokọ Kumasi Sports Stadium light yi emu be mienu po ka wo se to be 10 e de bo kwabra na di sika no otumi di mu mienu pe ne bo nsunkofo da so di ekiri di sika sa enkoyo nti mo hwe mo wie mu chief crusader na edi sika no nti mo wie na mo sunko twetwa mo peteshi na card uko bomu a wo nkwase ewuo boys ye wo nko wu stadium wo ma wu nkwase ewuo kwa o mo di ball che wu nkwase ewuo da Yesu beba obeka mo ko ye ball ni nyina yikum ni nyina mo megina me fa bonkum Accra Sports Stadium one na na date ni kwa say boys no mo ko di ball na che mo nyina tia gas to ye mo megina bonkum mo jimi pa Monsa lie. Kotokoni has Real Madrid supporters. Footballers in your mom from Okrama Jesus. Mundi line so. Se do ona mi kunukra wan sakra ya line no be kwa kudisubi. Munyi na mungo jem. Mi kam chirawo. Ne me kam for Jesus Christ among. De na mo ye no Ghana ne de munyai. TV ni so mo tia mo je ye obi apese o kire se o ye powerful. Won na yi obi secret ba bonte no munyai sa de no to. Na mo hwehwe Jesus. Na sura hini na bai enne me se me kasa kire banyansafo de o waso no wonti wa woni aso kokoshe sa wo ye kremoni na nima boys mo nya mo life amma Jesus na mo be gina wo be twetwe seka ka che benene na ye yankaka o baka na lafia ko gina ho ni jimi sa ne tata mutu no so ne di akone aba na ya na sa kontre munye bida kremoni bien timi kanchem so wa ya kontre da munye bida akontre ye nye nidi o say ye 6 to 6 and 6 to 6 yen so ya humati medidi zankoda say si bom yen say ni aduane different bi no yen nye ne sa nti first munye bi da nti ne duru ho no mu bebre ewu tem no wo pe fasting ya mama nchiro ko pillar of Zion na ko si wan nchiro say you see dry fasting 5 days in row no food koni nchiro bi na munya 6 to 6 na die bufuo ti mu na mu obi a mu ye fasting mu but mi ye yire anso mu kohye o fasting nyina chi mu kohye me kan fu Jesus ama nkramufo me kan fu Jesus ama aremia anas aremia journalists in Ghana you need Jesus and san wo dwuma na wie pay woni Yesu no wadwuma na wie pay me nko a wadwuma na wie pay o mani so because we need Christ Ghana for ne wie pay o mani so enwie pay o Jesus ani so o boa na se kromfo ko wia o chi kromfo wa kasa so ye kromfo nti wadwuma na wie pay di o waso no nti di honhom ne kasa kire safo wa woni aso kokoshe wa woni aso koku fefefe muso muti Kristo na mu ye kotrobodwe mu de mu ye vomit o mu de anase kora so wo mfaso chem won de ye mfe no wono de wo meka adom ne nhwe ma ye mfe no mu ho nti wono de wo da so wo privilege so wotumi bra ne ho ase a obenya nkwa ma ne kra na wo beka adom na hwe wote asori dem na oburu nwama yi nyin santugu wo da so ye bayi wo
Pesamin kumnya ni hoya wa wafa wo. Wo da so take birth control die. Wo de wa feel na uguo. Wo de wa sama mo boche na nyantachi. Omo de bia no mo mfa Yesu Kristo. Wa sama mo boche anas. Mi kame kira wo. Wo de wa onyame pe dade poma no no de bowetiko ama mo de nyinu hinim. Mi kame kira wo. Mi kame kira wo. Wo ti aso dem sa ye kromfo. Wo ye di wo tena magazine tutu nkofo ka host papers. Ekokoton uwia no sabe ma unsaso yeshira wasa wo mobo. Wo mobo. Wo te mekum abuduku esawati kotententen. Wo se tu anajo wo ye vomit. Wo mobo. Wo sa take birth control wo ta aware so. Wo chempena. Abruchirin kratenti wo chempena. Wo so wo ye Pentecost ni. Methodist ni, SDA ni, Baptist ni. Wudi wo mo boche wo mu nyina. Wudi wo ye vomit wa feel go. Wo nyinu kura. Wudi wo ye ni nyinu. Me come chiro. Wuti Kristo mu se one service forever save. Wuda so fa efre jaman fotam. Wuda so she miniskirt ne trousers chechero to. Woda so penti wanim kofa abosom Brazilian hair sakese gu tiri so ekeka wano ko so obi krum yekoka wo se one service forever save wo ye vomit wa feel na ugu wono wo mo bo wo ye ka anasasam kra nka bi nyantachi asam ye ka men nka bi obi ti asori dem wi correction enso wo ka anasasam ni bi o wo so ti asori dem timi wi correction di shisha wo so ase ho. Which bribe was sorry them? Wo mobo. We have vomit. We have vomit. Me come it now. Wo de wasa me mobo. Wa be kan dom na he. Hey. Me so de fansa guti. Wo mobo. Nti do so be hyase afiri ni fie. Adam wo nyame hyase a. Wo chiga pa na gidigidi wo ba. Before nsa no be dun kremofo ne ho. Eni abosomsomfo ne ho no wa hyase afiri ni fie nya komo. Me se dani jabe so fie ho. Enya sam ketwa adano me so wode ne nkranta ne hye ne num no wode bi twitwa wode bi o Bible no call Revelation 19 chapter 19 Revelation enko hia de o ni enhwe se di Jesus asiesie no ho oba ehu se 19:11 mewa ko hia de o 19:11 It tells them, was the great banquet of God. I saw heaven standing open. There was a white horse, and its rider is named Faithful and Truth. With integrity, he judged and waged war. His eyes, his eyes are flame of fire. On his head are many crowns. He has a name written on him, but only he knows what it is. He wear clothes dipped in blood, and his name is Word of God. The armies of heaven wearing pure white linen, following him on white horses. A sharp sword comes out of his mouth to defeat the nations. He will rule them with an iron scepter and trade the winepress on the fierce anger of God Almighty. On his clothes and his tent, he has a name written, King of Kings and the Lord of Lords. Said Jesus Christ, I know de ba no. I don't know when na bofo nyina na eba. Omu nyina hyenta de fita. Inu omu di nachi. Ono nko anatade no. Enam jirim ni ketase hye ne ani bre. Ene adwaman krono pesami nkumnya hoya. Beye ene ne mafunu nti. Ono nko anatade no ode abom mogem. Odi abomojam na nikosia we otutu guo na odi flame of fire so oti flame of fire odi jasrama na shawo ne katra medane no mu no eye nkrante
Wasi a true divinity no, wasi o kronkron ni no kwafo, idi a ya tro no. O kronkron ni ene wa no kwafo, ni di no. O tro so ye kronkron, wasa ye no kwafo, nti o ho kwan se, onipa bi ate asase so wonni no kure no, obeche ne ne to dwam. O ye kronkron. Nti wonya kronkron, ahimwa no ni heavy ho umba ho. Sana mpesa mi kame chiro. Nti suru sa papa no ne bo wo breye o Kristo ni. Suru sa papa no ne bo wo breye. Abranti a wasi so wo devote to life dia masoka. Mo bo mo bo. Chelsea, Real Madrid. Omutumi kasa mo mfa sika mra, mo donate sika, mutumi tue sika. Yetimi bobo na kwabra ne ye my bet. Wotimi di sika to so ye be hwe ye nche we. Ye be hwe ye nche we. Wabra ne yiri $20 akoto Brazil. Brazil o sister na nam no wasra nchene ni moko no de otimi di aduane abesi table so. Enso ni kunu ye my bet. Die. Kotokone has. Arsenal ne Real Madrid die. Me say soccer no football any Bible mo wo be di echi bia wan fa Yesu Kristo obekwa kwhye because adi bia woni pada sani wakoma di echi eche wonyankopon asem no edi wo ko wuom me kame kira wo nti wo nsakra ye bia sakra ne TV na wati sika koto na wukuta remote tie nimu a wo de hye ball ne nti wapu wonyankopon asem o makra de wonyame asem ba se mfamfiro nko ani na mo ye hwehwe ni musa mo se me hwe ball no match Bible abijira oboda mo kan kokope ba bijira no nyame tesoro no de ni video no o shout say di alim ya wanas e twa kosi nyantachi ne duru ha obetwa kire wo hu bread fu sa wo bofo wa bo no ma nkwa home na wo chusu football eja wo no nasem die tineme kan bia kire ntu so yo ba wo so be kwa sore wo de wo ji Yesu di pa ba wo betra safunu ma twempra yi nyin ya togu ateki birth control ahye adwamanfo tam achichi unyankopon no aka kire wo se one save is forever save die me se wo de wasem ayo wo de wo ye vomit so wo be ka adum na oh wo de wasem de wo ye vomit wo awurade me se wo de ne dade poma no wo de bo wotiko na moje nyin wo hwinu sa no be yo tina hone Kristo sumne dia din ami no to me traya mintimi me ya say eye de say boy me manager me fresh me ya me ni beba me ho so ma ye bone wo mo bo me ya mintimi so boy no ya no afre me o se I have feelings for you so ntima me no to me ya na me pepa o so preach me tie pa so ya no me try pa so nye easy sao so say do enwura na wa frɛ me o ya no wa ka che se wo do me in fact pa won't me try we asimu without me nso wagimi utu jimi fo uti asafo mu wo mpana etimi kokoda kwabra ne achi ma ne wo da wa bra wontu a utirade ma waja wa bra mpa wo da so wo do koda so no utu aka be shiti no wan kofa ne free from store ukoya ukasa ubenum nsiu kapa o ma de sense you otuaka unso wagimi carpet ya wonam so de koye carpet no kresa fama nipa de na titia so no ukutue sika no de bese ho unso wagimi now man it's not for so yeah I have feelings for you let me call you one free yeah no emfa na mama emfa oh chibi ise memfa fo ya na mama memfa hello yeah aha me nyode ekuya onse me wo feelings ma o so me dachi bia me no ye be ware o se de ya na otete me ne ya na enye fine so enu ase me frɛ sa wanfa ade na otete me sa onse me do nti na wo ye me sa ho ade na pesa wo te makoma sa unza me do nti na ye me sa enu ase me frɛ wanfa could you please say me ntimana me tena ha sa ma de achi so wo do achechire me sa so why me dru so why me dayo ekuya na yes a wo pese wo kumi ho o he o fi
share me restaurant o ayi ono baby a open ansa wo de ho na pe share me wonam fa nko didi na me hu anim fefen na makoma nto ye ah wo offices wo sori na wo ye ekua wo bekumi o anhwe mewu ntem o wunti mewu ana aye misa o usujade wo kire e de adasa me ba ona wo ye o de mate tita me na beduro yo miniska o mi hu o de oba me mosque okay Jimmy say ya o de memfa no ofa na Jimmy say ya no di akiri no otonwum asori o Sunday okojina pulpit won na bedi ka atonwum aye worship ansa na sofa be preach nti ofafo na Jimmy keka say ya na okotena na boy na to aduane amana di na odi na chiti se wodwan yi kuku no na osane na koda o owia no osanyem na osafa phone the period na ma take evende ese minwie school se mma me sokra hu a nti ese evende o meje say o no wada would destroy your life we wasanyem wasafa phone friend o sama usika am ubi di dade akura wo yem te se ubi ye fete pa no ni yakwa kuhuru yem yi eyi akolanso ubi wusu wuo ni nyina na se wo say I still have feelings for you untimi na Jimmy keka say no was too low wo wi no say na daje afro mama no to a mi ntimi o hey so wo da sorry because me preaching no more wo da sorry na san Jimmy keka no me freme okay I'm not ready for that and testicula na me because nsebi ni wa mama no to me ntra ankai mo safunim I did for was it Johnny Jamamo nsebi ni wa ye ntra senkan ye nti sa obekoso Jimmy a go ahead and do it was in Jamai ni fidi was in Nicosi a mention bikura wo yimu so now what you sorry them why you cheap nya come na wo mo so wo tia ware na se no ono so watuma nya adaje atisika ko ware oba no wakɔgye no afiri ne nansam mo ayate ebusia okotue oba ni tira de kama osane na ba betena se sa kwabra ni nso jiga so ne yire beda ose ku agye samhya kondom anya sa de agye sa wo faduru so wo baby na wo baby Satan de nipa nam ose gye samhya kondom ansa na oba metua utira de me no wada wo bekom ose me mpese ma wo biem so ndi eko nti one way or the other message anu bekom unless say wo be ma won say so na wo be ja wo pem nyina ma Onyankopon pe aye ho wo brabom anye sa eja no de one way or the other you enter and so de ya me ya ne say enye wo no obo ja no ma obo ma Satan na bofo nti wo be ma wo de one logo la yakodu o machi sese de koso no be me bia bone yire henya ekuya won fedra ne me no mboye na sa me no so beda je sa me koto kondo wa bra Onyankopon kum wo bi wo ho wo Genesis 38 kwa bra ni wo ndi wo nyansa ho akotue wo ba ni tira de mabusie nyina nim nipa so mesi yiri ni wo wie ya Satan ya kire ni nyansa foforo wo wie sese eni kwansa wo dodo ntishe kondom ana ma yiri mfadru me say wo ye vomit wo de wasam kra de ana sare me ya onu kwa de so onim Yesu nyanta chibia no ndi onim Jesus afenu okofa wo so de wo so onim Yesu usi asoro mo na boni amakbobo so wo ye bie nti wo de wode ne dade ne bebo wati ko sei ne moja enwini wo uhwin stroke be chewa ma ofa adwojo be ye mompo wo butu oba no so na wo ho ba na wo si wo yi akoto ogu na no wadwojo na ada ho obi kuntem because we a medra we a wudini
Yes, a man and quantity you. Remember, be a way kosher condom be a woody, we would because if you won't share a banana. We are not the water closer to more flashing. We are also compared on Sasu and Uncle Promo and Woodman Cosso. Now near my ye. Nyame 1 yes, how 1 yes, Akasaka Yamio. Or ye justice God, who bought and telling Akolana and come one out with your worship by ye toiletimo. Obey desire and come one as a mamma. Until the Bible count revelation was so who formed Ketwania Kessie. So much a him one in him. Near baby woman in Bimu. Now the one when you won't come my beternity, a who formed Ketwana and Kola you or my young come mamma sassiso. Moto for one, it be no mamma when you miss ye. Come brasse, eh. I don't know, Miss Mouse, as one call was ya precon sister Adjoa. Ya precon sister Adjoa more hefa, or see any sister Joby Pina wedding ring channel. Now ya precon so wedding ring channel. Was there no more warrior now, call Miss Mamma number? Was there rather near Hochel, a wound in American sense? Uncrata cranami yabi. Nothing I may be watch tree. Ntia Michelle condom, or some more Michelle condom Mukojina. Oh, no, lie no hand because oh, 9 and Mikuno. Mikuno wa bra upuni hunsi uguye 1 person obewo Genesis 38 how am line no 9 line no hefa condom for hye nyina munyina because mekumo 9 wo ho a eni kwase me spare wo na chese me yenyimu nti usu gina ha nkola no muja betiem those children omo yiyi wo mo omo ye no maduro ye take birth control na muja ne be se ko no sa muja ne betiem Samu jane be cry ama sasi we ya osu gidigidi me so be ya mobo me kam chirawo nsem bi se bu mpeti me so mi nya kanda because me pese me hwim okra fi gem empempen so ye duru ne ye boa ye ho nti so obi nyine yi a e wo so di full speed wo bona sum na ni so ye bona prepare no gire yi sana mpese me kam chirawo gine yi na de e ba ye so no nye komo nti usi wono na oba aya ware wa hye ukawa abusuen na anim se abetua utira de wotima hwe wukuna anim se wonfa roba emefa wo sister kia wotima stubu low ejeja wo ada wo se wukunu mfa sika wa ye adwuma tim fifira pe enkoto condom na wonfa mefa wo mami amatua na sa Bible ne sim mfa ye ho nkam ye kunu ukunu de oba be ye wukuwi nti wo support na mana ku wo support na mana ku be wa adan o se abenkesi ni bebom na breniwo die yani abotre na siesie wo eradi dano abeyo ebeyeje danu ebeyeje o ebeyeje ma utifunina mesi die hiani abotre o se beyeja ma de boyefo nya utifo na siesie o eradi dano abeyo ikamechro edanu nsemo wonto no papetisu Sophie was working in the birth control. It will be crazy gun of our condom. Into one obey that because as we have to. Into one jibe also one service forever service no uku. Ube kona anasa one sakran who baby ujina na wana ujina. Ono so udi sika kese. Uko na nyante chi ansakra. Baby ujina na wana usuku jina usuko ko udi sika kese. Unso wa nibi. Unso wa mombo. Me se wo be flat ti ne me kasa kire benyansafo de wo waso no wonti wo woni aso kokoshe de wo waso no wonti mewie Asole Audio Jungle.